Kalau cerita saya, kalau memang mau cerita yang boleh cuma berita ya, jatuh cerita macam itu jatuh sosial, faktual ya, jatuh cara sosial orang. Ya, dia jatuh visio jatuh pengen jatuh mendicara. Hopefully, begitu ya, jatuh film jatuh sini yang manfaat itu. Jatuh terbawa malam please, I want everybody to sit down in front here jatuh. Terbawa jatuh malam, jangan faktual saya jauh. Jangan dia jatuh film desa pak. Ya, lama tak ya jatuh presiden. Jatuh presiden buat everybody say breakfast before we start, please. Everybody, close your eyes, bow your heads. Dear Heavenly Father, Lord, thank you so much for bringing us all here safely to worship you, Lord. Thank you for bringing us here so we can fellowship with everyone and just to praise you, Lord, in your precious name, Lord. Amen. Nama itu semua ni saya bercakap di sana. All kids, please over here this time. Sing loud, sing strong, make it sound good. Okay, guys? Today is what? 13/7, right? It's your Sabbath, so please do the best you can to worship the Lord with everything you can this morning. Okay, make it special. He's able. That's why I got this fantasy money to try to speak to you. He's able.
I'm telling you how. But I'm telling you how it should be very faithful. Father, everybody's drinking that. I'll admit that was the point. Let's give him the best. Come on, church family. My time of my talk.
He's already outside of the time of the Chinese. I'm not going to talk about the child, and the person who live. But yet, if I'm trying to find it, you go on the child. Good morning, Southside family. Good morning. What is today? Samson, what's today? 13th Saturday. And what is 13th Saturday?
off at 3 in the morning. That's the time that my alarm goes off. And then I got to be out the house at 3:30 because I got to be at work. And I work all in Port Orchard. So it's like a thing where I'm always up early, I'm always on time. But when it comes to Sabbath day, for some reason, I want to just sleep in. And that's what's so sad because it's like we don't take God serious. But God only asks for one day, and that's a Sabbath day. So we have 6 days to be on time to work, to do our everyday labor that we have throughout the week. But why can't we sacrifice our best for God's day today? Right? So today, I just want to say thank you, Lord, for this beautiful Sabbath. Because without Him, we are nothing. So if anyone that came today because you wanted to come to a perfect church, to perfect people, this is the wrong place. Because the only thing that's perfect is God. So today, let's put all our hearts together. And let's give God the honor and praise that He deserves. Like I said, coming in this morning, we make all the excuses of, oh, I'm not feeling well, or, oh, like today when I was getting my chicken, I know the devil was trying to test me because when I got there, the ladies were like, oh, can you give us another 15 minutes? And I said, Lord, why does the devil like to test me on the Sabbath day where you know that I have to do the welcome today? But we have, instead of thinking about those things, we focus that the main purpose why we're here is we have to give all the glory to God. This is His day. We have to give thanks to Him. So I'm so blessed and honored to be in front of you all and to be our representative to Jesus today. So everything that we do today through our kids with their programs, their singing, your memory verse, everything that you guys are doing, it is for God. Not to just show off in front of people, but putting your hearts to the Lord and letting Him hear what you guys are doing and that you guys are being honest to Him. So, welcome everybody to Southside Church today, and may the Lord continue to bless us as we continue our service. Ia whaafetaiale tua o le tama o lo tātou ali o Yesu Kiriso. O le whaamanuia mai, ia I tātou I mea lava e manuia ai I lale anganga I mea o I le mangi o na o Kiriso. E le lei matanofia le alofa o le tātou tama o le nani. Sa ia tausi oe, maau o loko manuia oe, manuia fo ia. Ai maise sa tausi uma tātou o le atua I le nei vai aso atua. Ia tele pelo na mi ia e whakuwau lava. Amen. E whaatalofa I tangata o matutua, whaapea fo I tangata laiti. Ai maise pepe laiti. Ai maise lava se tangata ua asiasi mai. Whaamanuia maile tua I lona sapati. Tatu tulai no le pese amata, luasirau sulu Eva. To
Ya, oleh Pak Mawino lebar sampai ya ni saya suci Pak yang lain saya apa boleh apa dalam suatu persona yang sudah biasa ya kalau saya mau main tuan aku iya itu proses itu ramai oke ya oke. Ya, anak tu orang pakai ia tu ile. Acara apa boleh pakai lagi macam mobil lah, ale. Mulai dengan fanau, pakai campur pakai lagi kan. Ia le tu, pakai cepet lah. Macam ile ia masih pakai yang apa yang campur macam tu. Ia pakai campur, pakai via menisam pakai campur. Pakai kecil yang lain mereka pakai tu. Wah, pakai orang fasuk, kalau mereka tu sesuatu kalau pakai ini mai. Oleh bola mai ya tanto fino ya ibu ai tu dia fa lama ai dia fa mulai tu orang orang familia nak buat tanto bila mai o atoa ia no foi ia foi tamita ia ni tayao tanto toma tu ya nato lo sabe rumah orang soifua ia ai fio lo ya tu dia ia sotina ya pilih tanah pilih, ya besok yang orang macam atur tak kali siap, kita tu tahu, letua macam tu fakta yang tu ni yang mana tu filemu, fai orang tu yang tu orang fakta macam tu tahu yang tu asyik yang orang tu mau yang mana fakta super lama, itu fakta yang orang fakta ini yang mana tu filemu macam tu dia tu nak ia, dia fakta yang fio ya ini sahabat yang macam fasuai ini macam boleh suatu tahu lama ya walau macam orang tu tu buat ini lalu fio fakta dia malu oleh Yesus, amen. Lain oleh orang tu berkata oleh sona boleh dan kuat, amen. Ya, sepuluh malam tolong lesona oleh neng mata, sepuluh malam luas, sepuluh malam tolong lesona neng. Ya, hai lasa, faitawina mahawa suara noa ile neng masih naik tolong le. Faitawai masai ini masuk ya
ia ngai motu maka folo o tamu whai ia le o ona la apostolo Paulo e whaasoa mai ona na mona i ekalesia e mo i Filipi mo Kolose ia o te manatu se whakamuianga fu i a te oe le ano mea ia i tamu whai e Paulo e au mai i le ekalesia ia rua o ni luinga ia mawhakamanatu mai e Paulo i tangata o ekalesia i le whai tua le rangi mai au ko le tā ua o i la tō o tangata le atua o i la tō o le māma o le laulangi i le ia mawhai o le whaasusu atu i Jesu Keriso e ana i la tō o langa. Ai tēne le matele i o mea tā ua ma le mata o fie ia o le sona o le lei kota o maia i le whai o tō laulangi ia ai whai o tātou mai tau ina i so sia mana tau o fie o whiona le atua e whetau i fo i mora tātou koe mai tei o lo tātou holai langa tātou te mana i a malama le atua, amen? E o lama le ola ma le sarapati le nei e o lama le ea le pega o kire anu i ai whakatei le atua le e ana le aile ea le ma tau te mana mai e le whio tātou whiole I'm sorry, le whio tātou whiano le tai le whio ai atu tau simisila mai ai whaatai le tua mana mea rofa. Ia i le whaatai au. O le sona la o le sona la o le whai uma le sona o rikwata. Ia o le atatou vaa ai ai. Ia e ese foi le whai uma o le sona rikwata. Mai le telo le sona suma le bua le o maturei. Mai o whai ona tātou wapa ai i le sona o le vaiaso le nei. I le ngata i le telo taimi sa tau whai Paulo e tau mai o ia e whamanatu mai i le opa ia a tangata whatuatua o le mito Kolose ma Filipi. Ina ia rato i loa o Paulo whakisa ui pupua ngāo mea umalama sai tia mo ta wau na umalona ona ai sa mau na mara na whatuatua i na Yesu. Ai o le sona sa patile nei ua tātou mai tauina ia le tako whai e Paulo le ngata ia Paulo lama ia a ua ia au mai ia maisi le au whai ngā mera totofi o manatu Paulo is a printing ina ia mawhai ona so mai pēra hona ia Kolose ina rātou i loa rātou malawina whakatoa sa patile nei a manlewe asu o le maa ia ka wawa i background o tangata ia e au mai sa patile ngata ia o reputation o tangata mai wawa ia lawa ia misionari ma tangata whakaile Paulo o ni tangata tawanoa tangata nei tangata e namunau maga ai ai fui tangata o le whakaile Paulo e Samoina maga ai suka kore e fui tangata ma walawina e Paulo sa ai koe fwoi kua ai whakatai i le mawaina mai e Paulo i o lama tangata nei e ui lama ina toi fwoi ia mai ei nei tūnanga me besi o le apostolo ai na toa file ngu lama mea uma i le nganga le tua i na ua whakaina i le tua i tangata a mu whaula le sora le mai asu e whito tonu fwoi malau tako inga malau o nganga e besi e rosu i fua tā kwa i le tua e le ngata i tātou iai tonu nā renga le tua o e maro tangata tātou tonu tangata tātou le tua ai iai langa renga e iai lo mai kai tatau na whai tatau le e kalesia le tua ea se tātou wa aira i le tātou mono tu ea ai moa i le nā tātou mona iai ea e momote Saloni e lima ea momote Saloni e lima ea ai whatuina i a whaiuku e Sfumarvan momote Saloni e lima a whai o Irutus e nai tanga i furi e momote Saloni ea e se sura puska momote Saloni e lima ea momote whaiuku e Sfumarvan ea a whai o maua ea se i whaitanga ea se i koe whaitanga kere
Ia outou whakatai mea malama. Awa o whina ngano leo e atua ia tautou ia Keriso Iesu. E vai na whaka sumarono ma sumafitu. Ia outou sana o ori pea lama. Ia tatano e lea moa. E pule sumarmano. Ia outou whakatai mea malama. Awa e o whina ngano leo e atua ia tautou sumarono ma sumafitu. Whai upu ia. O roho mawhai ai o na pēnga pai, ia pero roto ai, ia lawhai tau marona mona. I le atua Iesu Keriso leo tanoi ere malu, i mea umarama na whai ere atua. Aoi ai tātou leo mona tātou te whakatai, tātou te tatako i le atua, e o roha se mafuanga, e o roha se mea ua e manuia i ako lama, o lama, maroko o lama, o le maasani tātou te tatako. Ona tātou maua le whamena i a tatano e lea roa. E se mana ia o le whakunga, o le apostolo ia kotusi Tesalonia. Ia e whamanatu mai tātou, ia leo langa e tatano e tātou ola. O se o langa e o whaika tātou whawhitai me o marama. A masini. Tātou te whawhitai e me o marama ngā pene. Ia ai whawhea mea lelele. Tātou te taro mai me. Nāsa kona. Lei nā o whauma. Mai le whakaranga rei. Thankfulness should characterize the Christian life in every circumstance. Not thanks for everything, but thanks in everything. Mai whakaranga. O le tātou o langa i tapu tātou whaawatai ai i le atua. O le tātou lea lifestyle tātou te ola. Tātou te lea whaawatai o le whaapea o mea ua maua. E tātou lea whaawatai i mea ua maua. Te rāle se se. A whai o lea ngā. Mamosa o. Te mosa ka o lea ngā. Whaawatai le tua maura tāma. A o isi ka usana i kera. Kere whaawakai a. Wāna whakai langa nua maua. And when we have to thank God for in everything. In every peta moloa, pele leo, tato olama, peta to fiagai o kuponga, tato whaftai atua, amen? Tato te whaftai atua i mea uma, pele lei pele lea. Tato whaftai atua. Meiro le whama, le memo nuri le ngai ele tato mawamai. Awa o le finangamo lea, o le atua ia te outou. This is the will of God. Rosifia. Reia. Tusmatua ia. Stamina foi leo lupa. Tele yo mere toe. Sifia to in. Tele yo ara mesaia. Ai ina ua lusi lo taba aina. Lusi tupe. Lusi fanau. Ai nga te lewe ai no maki o tino ula ia e no o whaoso e no tōroro tōrua ai whanea whautalaga sa whawhitai lawa i yoku i mea umara o ame kusuku tātou lawa o ame tātou te whawhitau e me mea tātou te whitai ai me tātou ni o lawa wai reia sisi ame whawhitau e me whitai ai tātou te mana tua lawa e tua lawa leo o la kakone a lai sa o le mene tātou te ola. Tātou te mana tua le atua, Iesu Kristo i lea umalama. E o lawa lona manimu, tātou te whaatai le tua. Ea, o tātou tua, ia se se fia whaasoa. Ea, atu ia mo, ea, tawa. Ea, o le whaatai mo tātou le songa matamuki. E uku te fia, watu tātou te, amatai tātou le songa ko te kai au. O luku le whaatai mea upa. A tonu e o le atua. E le whaina le au maini mea le mo tātou. Whaapianga i tonu tātou aina. E a koe la tātou mantua le anofo le tua. Wa e iei taimi e le whaatai e tātou. Au le atua. E le whaina ngaro tātou i ana whaamatia. Me le whaatai le tua. Ya,
Dia va pe foi la se uku a. Pe foi la mato ai. Deu fa manu mai le tu ni tau sa. O se fa manu le mo mato. Wa tua tu mo le tu. Le mo se lo fuanga. Le mo mato. Ya wa foi ba lo le tanga. E se fa le to es fa step. Ya do fa manu mai le tu ni tau sa. Ya mo yan mato fa no le man mato fa le. Pero fa stai le tua. Lo la lo fa no la le. Dai la Ile tu cai le tu cai le mana cai le semua mereka dengan cai le ini pak mereka cai le tu ai pun mau cai ya suami Oleh kamu tahu aku ada family fakta lah biar boleh aku fakta lah ya biar oleh ala le kelo me oleh ala se o pe la kiki pe le semia e kawang fakta pe le Nang oleh kau fefe ai lumon lau ele ngafai ele. Oleh kau ke manga mo ele ele. Oleh kau ke mo moe fe ana menkaya. Oleh manna oleh kuanga ele kupu mo bengi. Ale ina ska ku faska. Pe ka ko ke amio le le pe ka ko ke amio fale ko. E lo fa maiale. Ele ko pe la vai ya ele sempre ave la oli e fale kumpa. Le lo fa ngale ko ele fa nga pe se le lo fa mo ti buki va le E au ai ka ka so fua o fa ka yesu mo kai. cai cai mama cai masuk Este es más yo na como con a soto le fue tío. Oí o se le vayan a fue por fue fatai macacao. Le faten por macacao, comienza a peco. A lo que fue por un particular a él fácil y hay por una cámara. Era fatai le fue lo que le quitan a casa algo. Que lhe liu al coquele, ele isso ele o coquele mata mas que filho ele foi para o outro por mais esse nome eu santa lá cai một faso aí lá é para tu faso aí ya se lo dan mau satu leso dalam tu le o satu leso dalam wei sama cine maya tu aku mole finangano atau uma mole tu ya oleh tu na satu leso ya lea satu tal me faso di sapat ya so ifalo tu si ile tanto mai so ifalo tu si ile tu si na mo tele lo se fa ya ai la lo se fa ya fa prefitu iripa tanga ifo ile lo se fa ya lei na tanga ile ya tanto ai ai Faile faktalanga ele na waita ile faktalu ile kalesia ya male tusila matu e Paulo ile kalesia I Colossae. The letter to the Colossians is filled with lessons of highest value to all who are engaged in the service of Christ. May faktalanga o le tusi upu faktalanga ia o lo tusi atu e Paulo a ile kalesia Colossae o lo tu faktuina ila mona mamalunga e nata le o le longa e taua ina e mafai ona a fesota engage ia le tanata auna ia mai Yesu para fa Paulo le faktalanga tusi ai ele na wita le mai na fa Paulo ele yo ora mai fe I te sano nia. A fa mai faktalanga Paulo ni so tusi o te lo ia te oi a le ngana o le tua le o te o te ingoa o te toro ia te oi nena le ma ai ile ma ia mata mo fi ia o tu singa Paulo ia ile ekalesia I Colossae ia le faitau ia le tatu mau a fe mau ia se tanga I fa fitu mau infas faitau Le umana ya cha e fai watu ya tue tuiku. Ole o sopende ia ma le au na whakaoni. Ma le ma au na whatasi. Ua o au na hatu o ia ya tau ona o le nei lama mea. Ina ia I loa e ia o mea o ia tau. Ma ia whakawhana hatu e ia o tau loto.
Latu o le semo, o le uso whakaoni mane o peli, o lo tofo ia te whaali latu ia toko, o me uma whaia i nei, le, pea o whaia atu ia matanga, telo teimi e tusibe, lea Paulo e whaarosi mai a Korosi. A tāu le suna le o whaingo e Paulo ana tustusima, ua amata ona, le wa mai e Paulo la mona ia mawinga o rau whainga luenga, ila ia tōsina iai ma whaamautuai, whiwhilinga a le siebolosi, peira tangata le mutuko. Ea, a meire, whaktalanga, ea o tangata tuingo, tangata na te whaamawharwhana, o ia o tangata e whainga sango whaamawharwhana e na kalesia, a le ngata le whainga ia, fusi whatasi le au whatuatua i le rofa mai whamaoni, ma ia tu mau le atou i le tua. E sa maa mai o le repetition akane o tuiko i whamai o le uopele ia mai ato tangata whamaoni ma le au auna whatasi i le ri. Wala lea tala a Paulo mana na tususina taka mai a Kolosi. O le kakakane la sau ia i la toki whamarosi i la toki Kolosi. E lo sa mai kakakani. O le kakaka o le tua. O le kakaka he's a warriors of God. E sa me whaasoa, e sa me la leai, e sa me soaswani, ia me sa me tuita poe, ia le kalesia, ia pa kalesia Kolosi. Na iai na i wha e tonu na ina me vesi me tu lawa pena. Ai whaatai e a Paulo e le iai suna teini. E wa ai i whainoa i Kolosi. A ona tusi lea lako a whaimai lea lako na tuipu. O tui whamaro se ngana tei lea. E a o uso i ama sema. I fia e se le mānaia ka awa i whanele i tangata kakoke whakai no lunga ia ia. Tangata tatu te loa o latu o langa whakarisea. A visile la me whaikasiri a tukoe langa mākawai. E whawhea no, au auranga whawhea lauta tua i atua. A mata e whaiona, whātuatuaina oe e whaiwheau. Whātuatuaina oe e teitaitoina. Whātuatuaina oe e ronga aina. Whātuatuaina oe e au e whaito kai sirena. A mata e whātuatuaina oe e atua malawana le a. Le tangata tuiko le tangata whātuatua e atua. Ea leo o whaiko mekolo, ia lera watu e sosoani. Ia tukutuka lia ia o le whaktalana ia tuiko a kanata ia. O mai la toato no le sau o le uso whamaoni maripele o le tasi fwoi ia tuto ia mara tua fwoi o le semo o le kalama wheo. Tangata leo Kolosi, lena na lese ma ila ua whenua i sa whaktasi ia firmoni, lesa ia whaktasi firmoni. Ia ai te kwa pasiani a Paulo. Ia a lewa whori mamai ua o toia o ina ia mwene leira ni o kama o semu. Ia a lela o toia o mai Kolosi. Ine a toi whaamanusi a Kolosi. Ia. Lasa usus lema lasa whaitau ia i o lama o ni o kauna lea tua lea kwa au mai e Paulo e. Whaamanusi mea Kolosi. E isi se na reisara. Ia. Suma. Kai ngai ni au o Yes. Olera ame Paulo o I whamaro si e kalesia. Ele o me Paulo kama hoi e pepe wai la o kele wai wa me kalepe le kalesia. Aleka ui, usor wa mai e baku. Ele ngaka I whamaro si. Ai koe wha uke mai le kalesia whamaro si lo la ko ko kunga ma ngandu e whakasi le nganu e kale kua. E ka uana lo me ole. E koe la ku mai aka. Ka uana lo whamaoni kongo ngalu e ngane. Ai la ko la fai ko ki ko ka ko muinga o ka ka o le o ka le la ko le ska ka ko le fa so e fai mo ki ko na apo me ka pe ai ka la ki ala ko male mala ka ma Amen. Tai ka se le e fa pena ma ko le tu ka le sia mo ai ka ka sa ma pesa ka pena ku ka ka ko lo ko Pere kawai kali prea ma fanya na ake kwa ko la ko so kai mi ya sisto ale mo ka ko ko fa ma so
a tatu te o lo ni liu ele pone no por la cana e ia ka pe ka pa no se kwa a no se mo le ke fia o no sa le sa ia me polo ia o ki ko man ko ha ai se me o ai ka ma foi se me ko e la mare pa ka ria te kiene na ka ria la pa na o lo wa tali ia a pe la ko ma na me tatu ba na se me por apa ko le ia ai por tanto fo ila mo tanto ma tu ia le na ire tu fi tanto pa win ya tu sa Poloma dia. Poloma kan kare o sen. E na sola ese la mai no makai. Ya. No ma no le ama ma ma na sola ese. Ya ai ele bebe ale foi mai e polo foi mai o no uso. Yes. Ele tá pintando o de. Inga o de liu mai ele a olha o lá na o sen. Ba ha yo tanga kai liu ma. Ngala de ya ngale le mo le Muliane kako polonga ni mulia msala. Ai apa yang buka kuliah kako loko kalipo ma ini ku waktu dia umaja ku. Tapi ngako ngat buka ko ka wile ngat puno kako ma dia ma mo dia ma tu. Dengan mulia ku so paru ini ma ina di urusi. Yang ini pa polonga uta ko polonga ini yang apa salah kita tengah. Ai ino wadi yang kau boleh mai dia untuk tengah kapal mau si tengah kaitnya di buku. Okay, let's talk about Paul Kalaka. He's a beloved brother. Oleh tangan saya love, tapi betul itu sangat kau. Bawa tia mari buat contoh. Orang nak dengar Paul ya. Oleh satu lesson, oleh umi nama nama Yesus pun sahabat. Ya, ayah lama. So mai ya sebeta aku. O fai ona mo esa faso esa fato dele esse vai é uma oferta que vai e aí foi se furu male la tu si la verdad como se fa e vai se furu e a mas furu tas ole fai uma la male ta tu si le a ko a fa o maua tu si e a fai tau e furu so tas fai tau lo fa ya tu ai a tap ole ma fantasi ma ole fale pui mama reko ole ai o panapa na polo ina o to ya te ia a waktu ia ya to o to tabia o fantas o lo fa o Yesu ole wa ya Yesu oi ole o to me ina ila to na na me fantasi ma ile ma lo le tua na fai fo ila to ma fa tama lo to mai ya te ese mama background maka yang tadi Paulo ile kalesia tapi olea o faku kama ngelo ari anataku ese orang kami ya Ini amene ka mai ko mo fan pui mera ipo. Ole so kama le ko mo fan pui se kalesia. Ya dei kama ka ko pe o se kalesia ya singa amene ka ko pa kuna mai la como tanga le como fal o fa ko so pe o se kalesia foi de e kamaka no la ko fa lo mo ni kala inga ko e kala inga a ko no ko fal eso se me o ia pe foi o ko ia kala ia kwai ma so so ia foi kamaka dia lenga maua de lenga pa inga di kamaka ia ma yes. Amen. Ya pai, orang ini forma ele já se joga com fiana. Agora forma família funciona o trabalho de taco. Mai ole uso pamuta ile tama elmatega na fai pui fatasi mapo uso pamuta ile tama kasi lemea sa yai makami o kami fela ma yeko eu la mai como fa pui ele ya pese na tsakata na imo ko mai mo tsala ale ole pamuta ile tama rima se so kana o fa ficar ui ma pontuanga ia ka o le fa
ai o se fita whamau o loo tau ai ia mo Yesu o loo tau ai ina ia avea lawa le whaeea Yesu e avea i la tō ni pamata ai susulo tu ai una mamo Yesu e ala i la tō lako tau e tusa o avea tu tonu e whapupu o se aina o se kalesia le whaasoa nei pau o loo lako tamatai e mwe polo e se ka o akale ia kia ni a o kanaka i le fi o tanata ia ele ni whai ona mai me whakatalana o le tanata sa ia ofu ma ia whakaina ia mea tau le tau tusu e whesua sa whakaina ia pulo mea tau ato e te atu ai ia le fili ai o lona o lama o lo ia ngā whau le tāua nā lai i whakapai le whakapui o asiskula a whakapui o le tāua ke miso ia ma le tāla ina le tāla le leia Yesu lea lai i whakapui tanata le ia a ese mana ia ki ngā e ka o lea le mea whakapui alala ala tu te motino ele to ele fa ia mai ele mo mau la tu tina o lo maratua ia mo lo fa mai na ta ia o lo mai ta ave ta fia ia ko kolose i do la tu no o le polonga ia ele se mea fa ia o le se mea e mai mau ta tu polonga ia tu mai e fai ona ta tu ai foi ile ta ora ta tu foi la au na tata ona i le tua o se vei tite se foi sa mai mea te fai e rei noises i la uranga maratu tu le tua ala si la fia rei la mai le tua le mani le tua lo afsi sina i toko na le tua vei tite pe le loa pe le appreciate na ai te le fa mia ma le tua le sa mi le tua o le tua o mo fai pui sina be e a wa i vai ta ka ka well, all the new like sort of boom. Like I will put mo ye dia kan ba ya pa pi ya na do lo kala ni ya ako mo la wala nga ave dia ko yu ya wa mai ai sa wai le ma di wa ma mai lo dia ko to ka o le nga de me le fa pu wa a pa ku ma ka ma pa lu da ma ye ka ka wa ika umalia matatu ya ai ka mai fa fu ka ka fu mai ai ko mo fa ko pira mere fa e paulo ya eu vou fa ko so tanga dia pira se ka ni si you know ese awala fu ya sang ele ko mo isang ka ngai fa sala ko ai ka amen así fia te me faso le ganrena ale te te ko me le fa chala su ko ko fa no se fa fe mo ile sa pa ni lo ma ko a ko ma no fa ye pero me fie me la ko ka fo mi ai a fi ka sa pa ni la ko se ko ko se fa fe sa pa ni fa ko ra sa pa ni le fa ko ya e a sa sa e fia ai ele ya na ia la me po e a mi la le ka ko me vai te le ko mo le internet ale mama fome y ta le va a ver sa ore que miro ve ga ko le mama na me me uma ye internet me me a me ko ele fa fiti ko fa ka yo na na ko la ga le fa ko o ga uma ave ai sa pa ni no ai tu sifia na Paulo ele tu ai po ai min ele fa ka no ine po ia le teno ana e kalesia ma isi whakautua sa ka nuwe na toi whoki lama pou e whakarosi le kalesia ma ia tangata ono ina nau pou le wafo pou tangata ia Bila nga may paulo loka paulo ay nga luya ia pa kuya paulo ay nga luya fa nga paulo isi ka ka mo lang nga luya nga atu no ia ka kay e ako po ia ave si kalesia you know e loka la paulo nga luya may ay ko fa kuy ka wa kele ia ka ka le paulo ia ese ia ako ala sa sisi mula sa ia dito Ele o que me uma é malo se peixe ia com o cuscuz ah pelo fe ao cuscuz ele lá foi lá foi mais lá aí se ele com
vaai o le singapa o le vaai o le mafuka te wai whaakasi whaalongo aku e mau ai le ngaka e whaamafang whaka ko e mau ai le whaamalusinga ilo kusi a mai whenga na kusi a umaa ngalo ngaki a te vaai ai le lea lenga kuri e mauro kamai e whaamalusi le kalesi whenga na tofi e paua le wa mata whakai korona na whenga na le o nai whaamaha na te mo mamu mele e tatoke ia matangata lea leo ke sata utu e so talanga lea polo rakale mai polo lea la watu ke o ko ai ama pe ia si se mon mau ia si la ai wa lama na whaamaha ma le au nanga na ngaka le tu le ka o ia le ka na whaamaha kai whaatu tu i na tangata lea ia no na prenga le tu a se ma ia ia o talanga ma ke whaia ia ni tangata mo le na buena le tu a ia agora não vai ia realmente viva só ia le una façon maya ia tatu baba ira ile proses faz o clima mas o olho su fama su clima ia isso foi tal le ele efetuou tanto su roma su torna ia foi tal o lo fa ia to e per forma o lo to lava oia olha o aula que lo fina finau ele lo tentando molto ina ia o tu mau wa ato to ona le ma o ma tu boa le fina ngalo uma lava le tu ona kala le kalu agora o kakalo kakalo kami ko finga Alu ko fo i fo to lela ko la ko mama ala pa spa ma lela ma mo le le ma mo le a fa fa ko la o le ta ta le mo ana la mai ko fina le le mo ta ta mo to ina io to tu ma wa a to mo le mai ko ka no ma ko lo si o ma ka le fa ko fa le ma ka ina fina ai lo tanto tawala ina yo tutu ina yo tu mau le tu ina yo tu fai me sini por le tu ina yo tu ora ia le tu ina yo tu ora fa ia ina yo tu ora ma le tu que se ma yo ka sa ka ka le a me le mo ni mai ma io ina yo tu mau ka tu le ma ua ma ti noa le fina ngalo uma lava o le tu mai po mai a pa ma io tulu le afirma le tu sia le tu ina io fai pro tu mama mai ina io fai pro tu mama ia il finangano le tu molto se ma ia kama na io ti tango ta ya ma tu tango ia e tu tango ta tu na ia mama na ka ka ko kas kau kamu tango ya tu na tu a so le tu ta tu le ngaka ya oi na mai ya te tango mo na tele ta tu tango mo na tango na ile tu ina ia mo ta to le tu fa ta si ma fa a e se le ta mo ia vale fina ole por kalama le tu ia se fa ta mane le colose mo fa mo se vi fai se ta so colose bua ya colose la bua ya era fo ko iva mas fu ya maria la tanto ko ai le tutu ma colose la bua fo ko iva mas fu ya falta o le mea e mo fo i ma tere ma pai ile tanto tanto le aso ma fa no mai ma te ai ia mo fo ina ia a toa o lo to i lo le o lo na fina ngalo i le poto
toa mai mafalfalfale mai le whakatalanga mai le whakatalanga pau Timoteo ka mai ole matatanga le Timoteo ia tō ina ia o tō whaala o rango nina i o tō ato toa o le whilangango le tō i le poto ma le mafalfal ke lewe masifu ia o tō sama vale e tusa ma le ringi ina ia fia mai o ia tō i le uma ma ia o tō fua mai aluena le nei umalanga ma ia tuku pēr o tō i loa le nei ole ai e ese le kau le kau se a oa le kau raka lea amen ai e whare mai a ki oe pe a loko la kukama e e me tuku mai i loko la mawhakirisia pe a matua e sa i la leto ai le whakataitai a lupa e le whakataitai a lupa tātou te tanga ai e tātou te whaai i le mata mo fie ia for this reason we also since the day we heard it do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spirit's understanding, purposeful, that you may walk worthy of the Lord, fully blessing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Kasi fia tātou to ana matuku, mamono tātou lotu le tua, ele matamia le tua tātou tala, e increase ai tātou lana whakirikiri, e tātou mātou tua ai tātou roa whaoruiana i le tua. Masangi launga, na whaia sumateitai a pentara, a ese Amerikana, ai, whamauri e whiro e roa tupi au e whamamnama, e ese Amerikana le whapena ua tātou o matatana le tua, a tātou to ana tātou whamauma, peo tangata nei a kufara, mara tua mai i a Louisiana, ono rona marama, e ese te ua whakontaimi ai, e o tō puta ia. Yes. Amen. Amen. Ayan ang talaga Yesus ko nila nagtatalo sa mga yung tufa mga yung mga ang ako kaya kala mo mga kala yung mga kaya tatalo mo sa natalay ay fay mo ako gawain si kako pala niya na yan mo na namofi kaya kailan mo ole lesi kulai fai e a kaya si pale ni ko kala ko wa tan ko ni ko wi ala tele a ma fa pena ko sa tu langa le lo se ka lo ka ko de ro le ka mo e ese fe na ka ai ko no ma ka ni si si lo ka ko fe ka ai ya ko ai ese su pa ke ya na ka ko na ka ni ni si mo ni kai ko sa ko ko pe ko o sa robo ma me siga vendo ma fai ai fica ali lá dentro do tio para lá ali na casa a luz esse ma vai lá para tá cá cara e ala para o Maria ai como é que é kako vai para o ka ya si fa ko mo le fica e depois se lá na aí a fela no grupo ya foi super good ya foi super fa su lima faita o lo fa te to luka fo mai to matema o lo fa fo ya uso ila takaya ya mrefu ya to ya marekani lo fare ya o misile o tanata fo to fa aina ne to bisi la tanata tema ya kwa tanata nei o luka ma so luka le to sile Yesu a esa ya multa da Yesu
ai na ua o mai na o ia mana o i whakisuna ia na huli na whakau huli na wa ia kuka ia Yesu ia o ngate ia ia o tema asira na ngata ma sau na koe a koe fo o ma o mea ke na rana kuka ngala hei runga pa o tema na karo tema ia o le le suna ma ia tato ia tato kona tua rei tangata o ai lama e tangata e whai a mea e te mama whakia ai sira na ta aua na mo mona no lana tau tua e tua me whaia resi kisi ia o le fine malo le tua na tano tai ia whamakuira e tua tato karisia whakai Ai.
So, whatever. Kalau
Psalm 52, verse 9. For what you have done, I will always praise you. Jeremiah 42, verse 6. We will always obey the voice of the Lord. Psalm 102. Worship the Lord with gladness. Jeremiah 29, verse 11. For I know the thoughts I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Well, look, I need some time. Yeah, so sisi dada. Yeah, no, for you to never. Amen, Pepe. Yeah, so. Oy, ay, sili at si Otso. Perfect time. Kasi makalo. Sangi Yesu, alam ko yan, hindi ko nang tuwa. Oh.
Adam and Eve were happy, but one day a sneaky serpent came to talk to Eve. Yes, you must not eat it. You will Adam, don't try. Eve looked at the fruit and took a bite. Okay. Then they heard God walking in the garden. I was scared, so I hid it. Eve told me to. Because they disobeyed, they had to leave the garden. You must leave the garden, but I still care. I still care for you. Yeah, but it matters out. And all the wonders I see, the rainbow shines through my window. My God loves me. Jesus' name, amen. Thank you. Bonjour Paul. Oh yeah, Doris. Second Timothy 1 verse 7. God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control.
Psalms 139, verse 14. I praise God because I am fearfully and wonderfully made.
will strengthen you. He will run and not grow weary. He will walk and not be fainted. Salamu nina sifuri tasi fadhili sifuri leo tuwa iyafanya seroto mama wao ma fafuna seroto nao ituzuru Luke 6:37. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Who am I to judge someone when I myself walk in Psalm 121, verse 8. The Lord will watch over your life, look down in front, no matter where you go.
le tayau. Mese tato fa amine fana. Ola mo se ngani ngani koe. Kama unapofanya kama ile kutumai. Imam wewe anapofanya ile afanye tu. Usu ma dia mo le le fa ya. Ali yo wata to to ele me se fa mama tu tatu ofia. Lewi na tomu la volea, or stop sapas. E tana fido la tu ma le bigo ne be or stop sapas. Or stop sapas. Or taula le or stop sapas, il tayau ne. E a me e kalisia fitu ma la volea la ngi atua. O lo mana mia le so swami mo ngana. Male mo ngana le tua. O le winga na lai o na au ta tau lava le nei. O le skuma tol sapa. E ata me words i le lanrangi atua o tau sile fia le kalesia sui. E tasi le misi story fatamilo i le lanrangi atua. E tasi le sapa tol skuma tol sapa. E ata fa pitoa tau lava le nei. E ata i le words i le lanrangi atua. I e kalesia o na mia le suswani. Mo le faa o le ngana le tua. The purpose of the 13th Sabbath offering is to give Adventist churches the opportunity to focus their attention and offerings on to the world mission. It's because of their great interest for the mission work. Many churches put special effort into 13th Sabbath offerings called 13th Sabbath offering. What it is and what is it better as an Adventist friend that come, if you want to know more information about it. Or the tato taulama lana, le la kumanina, or the melana and the tato taulama le fatasi. Ili tausama, is fuma tausama. That's what I found. Yep. I want to take this special opportunity to thanks to all our parents. Hope we all continue to support God's work and to support our children to be a servant of God in the future. May God bless you all and your family and your lovely families. Ya bele ni tei e mori mori a toile fa malo man fa tai. Ya te to malo matua. O e na mai ala tu fana e sapa spaya tato na wenga fa na o mo ala i senga te tas i sa pati te tasuma o le to sapa e mori tu na fa malo man fa tai tato matua o malo. Ono le mingo tatu fana ura ale o ia tu fana ele mu faiona ona fa tatu na luka ne fa o te mo senga te tas isa pa te tas mo le tu ele na fa tai o talo ia tu mau pelo o tu no na mai o tu fana mo le ale mo tatu na luka o le ko kalama le tu ma na luka le tu ile na ma tu tu ia fa manuia le tu ia tu malaba ia manuia le sa pa ti o le tu. God bless. Hola, bueno, le dan suerte que se murió. Entonces siempre se da la familia, y ahora, y ahora está tu programa, por eso falta. Sapati le assemblée, e a fait
tātou tuke na wawalwata, ia ma tātou sapati nei. Ia mai e nisi kōwhanga a wawhika o sapati a samu. A ori a mata ia na wata o tau sama. Ia a lela ngau. Tiara le pito, ko tiara sama e ule i koe au tau nana. Kamanu.
Feel that fun, wow. See, me look out for friend from me, no, they tie out, you let tour. After tour in a matua, to one of the Martin will feel tattoo, no for matter, my elf, I tattoo find out, to know the field and tour. After to a tattoo for hours, you have from the my feel bang and bro. Chinta, he let tour after you to buy and my matter of field. Ele foi confiar nele fama totalmente ela na saúde também que se ele foi então é parte ele não foi neto ele tá de maio ele tá o outro tá de fana na fio né família ele tu se tá tu vai a oa e a nesse tá tu sega fatwa o oi nele nele sapat ou se for tu sapat ele ela ganhou tanto no bende essa tá na lá uma e fana sa umanata ni mele ate lo no te bala ko se usu ya sala eta pena mo la o te lo ino men anu lo ina menu e fai la uta ko sa o tapete e la u mo le aso ne la so ne e ta ave o man fa na la so ne quello ai ono le fo le fa le pokala ya le fo la famiglia ta Sunday, família de todos os caras aí no festival.
Yeah, let's have to listen to what we'll have to speak. Yeah, that's to now you have to find out from Molly, that's to Tiapo, you have to find out the third way to from Molly. In fact, no for that. Together, touch from the Lord is so real. That's what this makes me want.
Se e whapa ia i le sauringa nei. I wai lea umai lo lava mi. Amen. Ka lofo la e pele o le tua. Ko i le mi inga i le tua i le mi tai au. A tai i le tua i le tai inga i a o to sui fua mo si o tātou o le whatau. Le fo unga le o tātou whenua i le ni tai a fo manu. Ki whetau i nātu se o kuma i la teo ma le tua i salamo le se lau mua sifu ma tasi e papea. Whasama e o mata i nō. Yo o mai e no suswani. No suswani mai a yo o le o le na whaia le langi. A tō mane na langi. Le tui na mai e ia ma pepa o lo mai. Lo leo leo, le tui me moe la mai. I ia le tua le ni tāna. O le ngā lunga le ngā. A tatu e whao o whai yasu o mai le o. E pui pui, e wā ai, e tausa. Leo leo tātou ina aua nei o tātou a whātia i meo le nei o lama o leo supa inga ti a koro tai le tua o lo o natu mai lea i a te koe maa o te matale a totoa i lumo la si whama tai o whai kore o tātou whenua o le tu maa toi a whao tina ia hera tina ia mile o misia kore tu maa toi a sao i o mana tua i tā sama tai fu tātou whenua o mana tātou te tā tua mai a sae o tua mai a solinga e se o i kim ma si o na inga leo tātou whenua i le nita ea o tu uu malama le mau atu tu suaka i mua nei a tai wha moe no lo tu teni tātou te mai e tātua i le tua i le sapati ma le sapati o le tatara ia wha mia le tu i atu tō o tō ai ma umara. I'd like to thank our young people today. Thank you for your part this morning. It's good to be in the house of the Lord. You are the future of our church. We are depending on you guys to learn and to know what to do in our church. Thank you so much for your part in our church this morning. If I'm going to tell you to umalapa before you attend when you go to Haiti, you take a look at the two the main church of Langalu. I am my email is two, to come to my day, that of Vilauma, Suga Joina Yasala, one of my escapes, that told me to help Sala, the main of the two, we are two, we are two. Wale fofu ina mwana yao ya wale fofu ina ya sene o mama abuelo ni kama ni fo ya tia ina fo ya ya mu fata le nita yao ya la tatu tutu ya la amtai tatu samlinga ina pese we lumo tatu ie ma we tatu ka chama
I le aso anga le o fata uina lo fiu fa mole. Ana tua va tola mo ona ia ferma tu fata si e fu anga lo ia anga le lo fiu ia te ia i. Manuia va tola fa nau, manuia i wa si e ma tola ni tau. Ia ma to mo sta ko i fiu ni tau. Ia ma to mo le vi ina fa to ia te oi. Ma to tsaboli. Fa ma ngalo fa ma ile ma to o Yesu. Amen. Amen.
whatasi ai, kai ua whaa ma lima, kai tau.
Mātou ke tala ai la whionga si mātou whalongo ai wheta lai mai la whiu. Lau tala whalonguli si e whamanguira la tu whalako. Whapaeina lau me whenga kona ni tera. Talia e mātou uno Yesu. Papai me suma le toina i a mole i inga mātano fie. Lea ua tohua ai i a le whenau whasoa whare ngāma le sapati. Nā fui o leo maia o na whatumima i a suma tātou te tai. I a tawia no tui ofa tawia whiwhia i a tātou ainga Southside i a e māsami ai i le fui tai au. E ngata o tātou māwhutanga i a o nai gōma paama i a siriore. I a o tātou nai i sapati kaitasi. Pai lava i a mimo o moko lea manoa e tātou ai whakasi. I le nita iau mātou gōwhoro whatu. Eia nau tāua le tele o teimi e sori tuku ai e whata o le tua o se whamuyanga. Nai ele tanto nunga o le sapati ua o se whamuyanga i a rono maua foi o le neia manoa whaau i a e sui pulanga ai i a tofi o le tātou te tai. O le whasore le sapati te manatu e te sila i le anta o le tala e whaatatau i a Iosefa. Ma koto manatu le karesia i fuai upu e rua na tātou katawina. Ma le whekau o lo mori mai ai e te mui tai ai le tātou whasoa le sapati. O le matua la le tātou launa e te maua i le tusukinese i a rona tātou kai lima suru. A olona fai upo e rua skuru. Ia leo la fitamina. A o tau na fai to mawhiti o tau i a leanga ia. A o le atua na whina ngaro o ia iu i le lelei. Ina ia o ina whaola ina o le nuka tutele. E pei o na tau muai i neo le pō. Mai tau mai le tusi fai tau, ma le matua o le tai awa nei. A whaina e te sila i le. Au leo manatu, po le manatu le au tū i ai ia le whasoa le sapati. Ma e sila i ai. E manue mai le tua i o tangata, sila i ai. Na o tau whai to mawhiti na i o leama. Ai na whina ngalo le tua ia i ui le le. You meant evil against me, but God made it for good. O le tūra le la luna o le tūra le whiau whanaka. E manue mai le tua mo le lei o e a lofa i a teia. God works for the good of those who love Him. O silfia, le karesia, o le manatu au tū o le tālama. Na o tau whai tō mawhiti na ia le angaiau, ai ki te ngalo le tua i le le. O le tani lea Iosefa i o usu. Mai tō mai. Pa mele whaktalanga na tuspa i o. Ina ua oki le kai ina o iaki. Ona, manatu lea uso o Iosefa hapea soli. O lea oki le tātu tama. A nei a kuituri loa Iosefa i tātau i le mea le anga o tātu whaia. E te mawar whaki le tātu i le masukuru. Ona, whai mai o lawa nini. Tusi le tusi. Tu i se au auna. Anu le auna e ake le Iosefa. Whamanatu a Iosefa o por tātu tama. Whai mai tātu tama. Sorry, Iosefa, o te ai oi atu i ate oi. Whamore mori, whamangaro se le anga o uso i ate oi. O nāru le auna, ma anga le tusi, ma tuu i a Iosefa, ma whaitau Iosefa i a le tusi au na uso. Ma mai whaktalanga le tuspa ia, o na tangi i a leo Iosefa. Aisia, la mona Iosefa e leo e mea leo o na lotu. Peitai, ona o la mona kiuti o tangata. Whamai na whakalanga Iosefa. Le ela e au tū i le tātu.
te au sa patria. Na whai au tōa uso o se mea ina ia le anga ia. Aina li liu e le atua e whai ma whapianga. Na li liu e le atua e whai ma mererei. Tōku silapia, o le tangi e le tangata e matua maala ma lau marerei i le poro kalame le atua. Tōku silapia, a whai e te ai le tala whasoro pito, mai whamaifa talanga le pispaia. O le atua e nandau ina ia manuia le tangata. O le atua e na te mawhawhau i se mea e lei e le tangata. Aina ua, furi le tua o le tangata i le tua, ma ua leo sitaki le tangata, ma ua samani asa le tangata ma le atua mai e whatu anga i e te tangata. Tōku sila whia whakalanga le pusa ke nesi, e lei no fuaki le langa. A le whakalanga le pusa ia, na sa ili e le atua se awala, ina ia tue whaafoki mai le tangata i ona a. Ma tu sili ilo talanga tuspa iyo. E rei te pena ina e atua ia se awala whare tu. E reo se angelu po se isi lava mea na whaia le atua. Aina a apa le atua i lona anu pele tu kasi. Leke riso na ia ofo mai lana. O lona soifua a rena tu i pese whakatoa ni zakati. Mai o ina i o le atua. E nau na wale atua ina ia le leile le tangata. E ina le maula ni o te manatu ka te veitau ina. E na te whamo ina ia na tātou whasora le taia. Roma ka te wano pe lua sikumar wano mai o tāna lofo e ngana mua mea uma e le leia ina atua e ana lofa i le atua. O e ua balawina i lona fina mana. Le atua lea. E nau lava le atua mai ngā ue mai ngā rea tua, mo le manuia o le tangata. Upuku a tātou launga nā tōru wawaewa, upuku o le tātou launga, ia o nā maunofo le ilanga. Mai upuku o le tātou launga. E ngā ue mai rea tua i e ua ia whakuina. God operates through his anointed one. O se whia. Apa yang sila sila yang tak masuk pikul tu supaya. Itu sama le, vanwa ma lama tahu nama bayar lu. Itu salah yang le, fasa lagu rumah sepuluh sama. Ina rumah bayar lu. Fili lo le, semua bukan lagu le tua peram. Mereka tua ya peram. Sama tiada le lupa ke vaksin waktu ia tuai. Na memori le atua ia upu o le whea maina e lei ngano i atua. Ama i atua, o te whaia e manutele, i te bawa tusu ki lesa ta kusuma lua. O te wha manuia i atua e manuia tangata e kupunga mai i atua e manuia le larolangi kuma ona mai. Tau Silvia, ina wa mawae apalamu. Na tulaki maya isa ako na natari. Mabaya ko isa ako whanau maya ako. Mabaya ko niya ako whanau maya ako tamay ko sa fumarima. Lea gai Yosefa lea au tu yai fasora sa natin lea. Matamay na leo nga tupulanga. Kamatong kalama lea ko ya pramo. Emanuia ko. Emanuia ka matay kupunga maya ko. E manuia le lagu ia toi, ahe e pupunga mai le utele ia toi. Ona, e wawai le ia toi. Ai sea, na polonga i whapea le sababima Yosef. Te mena i tuku le visini le ilofi te mara. Ai sea, na polonga i whapea le sababima Yosef. Na inosia i tuku na aina na uso. Na tuku ila na lua e se pai. A watu tonu ai kupito e le umisa temi na uauna ya Potifara na whatala na tuspaya. Lua tau sama na nufu e wharpipui. Papa ti ala sama ringa Yosefa. Na tuwa ia maanusia alfa sili. Na marafua sea o na o leo lango Yosefa i lei kukoma. Tau sila fiera tani o le polo kalame a lea.
Na sila na tua ya Abraham. Ma Isaako, ma Yakobo, ma Yosefa, ma le nuu o tukunga. Na sila fia le tua, le oki o le atu na mai ni lalolami, e fitu tau sanga, ma le matipo o le amatipo e tangata, ma le tamama aina e moku e ati pitu. Na ta pena roe le tua le awa. Ina ia sangu Yosefa tutonu e pitu. Ina ia avea o ia maleka ia le malo. Ina ia kanto tulanga o tamawai. Ina ia sa ini mea ai mai ora ai mai tutonu e pitu. Maua le awa le whakamai. Ina ia ora ia koko mara whanau. Ina ia tupu tele nuku. Ina ia takunu le fofolama ia amu. E manuia le rami ia toe. E tupunga mai le tele ia toe. O le plena atoa. Lena te maua. E ui i pangatia na oko ia Yosefa. Ta ua ia vai na lewe. Whakoko na e maua whakalanga lewe. Sahiyai Yehova ia Yosefa. E ui na i lano o le manu o le ua i eise vai. Whamai whakalanga kuspa ia Sahiyai Yehova ia Yosefa. E ui na tua ia whamai na tau whamarosi ia le avako ki whara. Matu le wharitipui, whamai whakalanga tuspa ia, Sahiyai Yehova ia Yosefa. E sila ke le seta pa tau supariwa, anpo pedua. Sahiyai Yehova ia Yosefa, o le tangata manuia. E le seta supariwa pa pedua sumarua. E leiva ma aile ringa le wharitipui se mea e tasi ua ina na pui. Awa Sahiyai te Yehova. O me foi sa fai ua whamanuia e Yehova le baba ai lea le pule o le wharapitui sori se ese ale tu inga pamata sori e tau le whatonua i ana me fai ai baba ai le pule o le wharapitui sori o le tangata o lo iai Yehova e de se sfasu partasi whakatoro sumarmanu whakalanga le tangata wharau pe tātou te maua e ai whea se tasi e tusa para le tangata ua iai le ngama o le tua. Mata mai le kalesia. Fōringa manu o le sabaringa. Sa iai le tua. La hatanga Yosefa i rosu. E le o tōna au mai awi nei a o le tua. Malama le Yosefa. I le poruka lame a le tua mui. Mai manu o tala una. Ipu o tala una. Malama i le polo kalame a le atua i Yosefua molo. Ia e noa pe whapewheo na whata oto i le atua le polo kalame molo Yosefua. O si fia o le. O le tātou tu saitamina. Whapeto kalanga Yosefa i na ua. O mai o na uso o le tātou e masani. O mai e sakili. Le saito no le umru. O me mai fu mai tangata ina ifu whawhinga e usone e Yosefa. Mai whakalanga. Ina ua tauhaki ia ia pupura Yosefa ma ua ia whailoa i ona uso. O le tala na mamala le wha. O le rei, agua rei ki ngā auto. Pe whaima mea le anga i auto manaku. Ina ua auto whaataro mai a te aku me mei. Awana a wina mai aku le atua. E mua i ate auto. E whaima wha. Le ano winga al whakala. Malama le Yosefa i le mafuanga o lona iahi i pito. Ina ia whasawina lona aina mai au. Se toa le ai Yosefa na ia taita ia le malo mataria ai le aina le aku. E whanu le aina. Peta, o le atua e tausi i ana fofora. O le atua na te le tu mawaina. O le atua e le ngaro. O tangata e polo miside. Ai ngaro tae. Lena aku whakaia o pipera mai thiwa kakakari ni koe vidi pina para i wari. E se hau ngaro. So, e ngaro le tangata. E le ngaro i le. Kamaya tua, apro aku le tangata e unu vai sako, e unu vai ako, ako tulaki mai ia Yosefa mau usu. Na
ta pena le tua wa ina ia ta muku la na fo la wina mai ava le tua e mo mua ia toto e fasa wina o toile tarani ele se fasu por ele ko ba o le nei e le o to na wina mai ava le o le tua aso ko ba ai e tangi le tamata e ui le batui tui marati ha o le mea na o ia te i le la pona tano whai o uso i o la tōtu e ama le anga ia te a o le ma ai e tangata e mala ma lama i atu e malo kima ai tui umana mea o se le fie whapena te mi e tātou te wholau e e te mea o mai ai i tāu ma whakitau i le tātou sawa minga whatamata ke misiana mai miso te mea e tau awa i na matua to i lalo ai tamata ona wa tato paapa ai i whawhita hauri o le sabarima ai le mawhaanga le tula e se tala ya Yosef e matakutia lui tau ma whawhita hauri no o ia te ai la ese ale mea na focus i ele ai le tamata Yosef o le tamata e mala malama i lona e mala malama i le poro kalame ale tu ai mo ku ta faso ai se ai ta mai pea le amio ale ni ta to Yosef ai o mai ki le teni ni o le ase ya o ma mo oe le tangata sakili ma le tangata ta wa ki le tua o le ase ta ua o le o ma ta to mo mai ya Yosef to si le fia no fai ta no papel e ara ona mata mo fie mo ta ua le tala ni o no Yosef na fai ma pare via ma ro ai pitu atu ke sa e fai no papel e ma foro ta ua le tala o no le awala na sa bani mai Yosef mai le ma wala no se yo ko ina fai ai a tu fia le ata atoa o te tele ua o wa fi tala e ma foi ona tu la esi tala o le whamama ma le rufa whare o si fio i le wakaia Yosef i ona usu na whamama manu me uma le mafuaanga na whamewhakara na tusu ke lese o le tegi na lana fisila whae ona usu whamai na matua tangi Yosef a tu si fio sa talanga tusu paia whamai o le tangi Yosef na nomo aia ai upitu ato o le tangi o le rufa o le rofa tina o le rofa e moni ina ua baba aia tu na uso ma le awala na whaongaia ia tu o na uso tano whae i le mafutanga o na uso ai na manatu Yosef e le o le tāua le o le manuka mai lona lawa ai tāua le tawa uma ma le porka lame ale tu si le fio whamanga numa Yosef whae whamanga numa Yosef whamanga whakoro no tāua Yosef whae ukure e leko o tō ako le atua ang awa uia kasi e whamanga numa ngai ang koe fui man gaso le whasao le ako le pinga no le takata o le nātukula le o le takata na sara o te ioe ni te whamanga a te mana tua ro taia o te rumu le na whapena sa waninga le takata ai o le o nga no moni mai a te tātou o le mafu anga o le whamaina e le atua o Yosefa e mala malama le atua i a Yosefa e le tua mo ina e le atua e Yosefa mai whapena le tāhua o le sawalinga ma le kupuna nua le rufa afifi mea uma i le rufa whare tuka e uia na toi kusina o ringi la no uso ma whape atu iai a rei e toi taku i mātou au au o tiro tātu ki mau na tangi Yosef ma ia whape atu i uso na whai o tō se mea ia lea ai nani liu e lea tō se le fia o le arofare nao Yesu le karisa tō se le fia ina o ta pena le atuare la lorami ta pena i o ta ma are le whaatino e whanau no manatu o na wale la wale le whatoanga mata o fie i e tena
whakalangan uspa ia, na toi punou mai e tua me langi e kapena, le whaotama me tarata. Ari Yesu lea na pese ai, le pese whakatua. Le Yesu whamewatalama na ia tukua, rona mamaru lea. E ui o ia o lea tua, a whamewatalama, a tusa kolosi, na pina mano ke miso ina ia, whamawalano, te isu. Ina ia, fasili le tangatanga sa, na iloro na itutu. Are api mawar tusi o Isaia o tawi li masukatu. Umanua o ia na o taku soi tulafu. Umamomo ia na o taku wa mioleama, o le aho inga e file nuai se o lumale. O na whalawalawa o maa o wai i taku. Leke miso le nā. O le ata o Iosefa na tapena le whaotanga o nai. Sili atu le Yesu na ia o maia le whaamamaluma mo oe maunga taratasa. O mai whakaranga la kustoro ke temu e le totoki e le atua la ponasana i se mea e pala po se aulo po se aru. Ai whai mai o le toto tāua o ke miso. O le māmoe e le aiso na ina, e le aiso na ora. Ai na mai le atu, o na mafu angaitas, e pere o mau le takatakasa. Le tupa mamo te whapea le taia, whakatai tere le whakatai. Whakatai le whamamaroma, whakatai le warofa tūmua, le awa mau sapi e. E ale na mo ma le taia. Whamamuia mai le tu. Thank you.
le mo mai ala ma tu mai. Ma tu fa mo no ira. Tu yo ile ma o ya le le.